ji ok ong'eyo kit kaka winjo bed negi dak iluongo ni lifestyle diseases. Omiyo aparo ni ber mondo ji yud puonjruok machalo kod mago kinde duto mondo wadag ngima makare. Owere kod mago ni jolupo e nam ma Naivasha koro kwayo sirikal mondo med kwan nyithind rech ei namno mondo kony e medo kwan mag rech ei nam. Jolupo go ywak e wi dok piny mar kwan mag rech e namno kendo ma oserocho ngima familia mathoth ma oketo geno kuom ohand rech. Iloso e kinde ma jolupo ne odok negi yiedhi magi ma kwan gi ok tin ne 150 kod injin ma yande ne omaki higni 2 mokalo gi obila marito bunge kata KWS kaluwore gi lupo e nam ma Nakuru. Tungetaka serikali tuangalilie hii lake, tunataka iongezwe samaki mbegu. Serikali itoe samaki bali tatoa ituongezee mbegu, kwa sababu yenyewe hii lake Naivasha inasaidia karibu milioni 7 ya watu. Na most biashara yenye inashika huku sana ni ya samaki. Hata watu wa maua wakivutwa kazi wanakuja kwa biashara ya samaki. Kwa hivyo tungeomba serikali iongeze mbegu na ituongezee life jackets, na kama wataweza watuongezee mashua za rescue in case kuwe na upepo, hizo machallenges za upepo. Hizi boats na agents hizo wanatumia katika their livelihood. Na hizi samaki kuna chain, there is a long chain vile inasaidia watu wetu wa Naivasha. Tulipokuwa tunaongea na management waliniambia around 7,000 to 8,000 people huwa wana benefit, sababu kuna wavuvi, kuna wenye boats, kuna wenye agents, kuna wale ambao wananunua samaki hapa locally, na those are the retailers, kuna wholesalers ambao pia wanapeleka all the way to Nairobi. It's a long chain. Na kwa hivyo unaweza kuimagine without the fishing hapa Naivasha ikiendelea, wale watu ambao huwa wanaumia na vile wameumia for those 2 years. Tholo machielo nyakoro mgajwa ko ywe chendo ne